Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Бүгүн бизде өзгөчө күн. Биздин МК каналы Кыргыз эл баатыры, Манас орденинин толук кавалери, кадимки Гиннес китебине тажрыйбалуу узак убакыттар бою медицина тармагында эмгектенген практик хирург катары катталган академик өзүмдүн айылдаш атам Мамбет Мамакеев атабызга келип отурабыз. Атабыз мына 94 жаштын тамагын ичип сый көрүп, азыр да биздин катарда ушул кыргыз медицинасынын көч башында келатат. Атабыз менен бүгүнкү маек бардыгыңыздарга жакшы маанай тартуулайт деген ойдобуз. Эмесе маегибизди баштайлы. Ата, саламатсызбы? Саламатсыз. Ата, бүгүн атай сизге келип отурабыз алдыңызга. Анан бул акыркы жылда өзүңүз билгендей ушу бизде пандемия деп кулагы көз көрбөгөн оору болуп, ошол кыргыз медицинасы бир топ чарчагандай боло түштү. Сиз эми ушул кыргыз медицинасынын көч башында, эң ушул башында жетектеп турган адам катары мунун баары жүрөгүңүздөн өтсө керек, кандай сабак алды? Мен 94 күн. Bu жерде 69 жыл иштейм да. Баштагандарда баштайм, час эле келе журналисттер телевизорден ким элем, ким болдум деп баштайм. Ошону көргөн киши ошону эстеп калсын дейм да. Бу көпчүлүк кантип 94 бу даражаны кайдан алды, кайдан тигиби деген суроолор көп болот. 46 жыл келгем да мен. Уруш 45-жылы бүттү, 46-жылы Арсаргамыштан 10 бала бүткөнбүз. Ошо өрөм боюнча жалгыз келдим да. Анда орус жок, көргөн жокпуз да. Учитель көргөн жокпуз. Келгенде мен да нет деген эки сөздү билчү эмесмин. Анда мени үзүп бүт орусча. Харковтан мезис келген еврей орустар, кыргыз медсестрада жок болчу. Единственный жалгыз Шахунбаев бар экен. Анан эми кадр жок, Кыргызстан жардам берели деп, республиканчы көп эле балдарды алып келген. Көп 170 чогулдук го. Барыбызды сразу экзамен болгон принимать опшут берди. Жатып окууга баштап калдык. 1,5 ай отурдук да, 1,5 айдан кийин анан жарымы качып кетти. Түшүнбөйбүз, эчтеке. Да нет деген мен жолу отурабыз уктап эле. Анан жарымы качып кетти, анан калганыбыз мен баш болуп барып, жок дегенде бизди 1 жыл даярлагы деп. Анан правительство уруксат берди, октойт, 1 жыл даярлоо курсун ачып ошондо окуп калдык. Меники айтып атса көп сложный. Ушунчалык кыйынчылыктарды көрдүк. Жокчулук, кедейчилик, анын үстүнө 48-жылга нан карточкасы болду. Күнүгө 500 граммдан алабыз, башка эчтеке жок. Эми баягы адам ушу жашынан эле жашына алдыга максат коюш керек. Ушундай болсом деп, мен врач болсом деп, айылдан врач деген эмес, фельдшер уккан эмес. Айылда молдо бакшы ушундан башка эчтеке жок эле. Ошолордун кыйналган өлүм көргүнчө окуп, кичинемде эле ушул доктор болсом деп калчумун. Докторду көргөн эмесмин. Анан эми меники айтып атса көп, ошон бүт кыйынчылык, ачарчылык барына карабай, тырышып жүрүп, алдыга максат койдук. Өлтүрүп бүтүш керек. Ошону менен бүттүк да, бүттүк. Мындай мен жашырбайм, 3-чү курска чейин түшүнчү эмес. Жөн жаттап алчубуз, эмнеси бар экенин билчү. Сабакта. Себеби деле орусчада. Анан 3-чү курста эптеп көнүп кеттик. Анан бүткөндөн анан ошол ординатура, аспирант, докторантура болуп отуруп, кандидат, доктор наук болгондон кийин ушул больницада республиканский болчу. Госпитальный хирургия деп коет, азыр да бар бизде. Ошогон 3 жыл ординатурада калтырды. Андан аспирантураны защит этип,
Doktor bolgondan keyin 33 yıl şu yerde şu kafeteryani başkarıp kaldım da. Andan keyin ошол 20 yıl bir yerge keldim. Улуттук хирургия борбол болду, шуган директор болуп калдым. Мына эми 6 yıl болду. Ушул Улуттук хирургия борборунун ардактуу директорумун. Азыр менин ордума менин оğlum Канат Мамбетов деген. Эми мен эми ардайым Кудайга ишенем. Мени колдогон Кудайым бар. Ардайым. Karakterim naşar, грубый, көбеле сөздөрдү, грубый, нахал, бескультурный, культура жок, неграмотный сөздөрдү постоянно окушум. Эми анын баары менде болчу да. Анын баары менде болчу. Эми кандай Кудай бор оргону ушу хирургиядан түз кетти. Хирургия. Казыбыз хирургияны тил менен жасай албайт. Кейін көрбедім, сайраған еврей орыстарды ал уақытта қырғызша, орысша кім сөйлесе, келесі болса талант, умный деп қойшы. А тіл білсем не болса бір мақол деп қойшы да. Ошон үшін Құдай мажардан берді ғой. Ушу қолыман. Мен әрдайым балдарыма бұларға айтам, хирургтың башы менен қолы сәтпесі керек. Başı kişine pere tanıyan kolu. Kolu ilgeri jutun başar talsa organ kişinin şoru. Onun için Hirugeden şu birinci günden şu şeyin tüzgetti. Tüzgetti. Bana Kuday talan meşruğanca ömür beret bilmem. Men uşuğun şeyin bir gün kaldıralım. Günüge ben 3-5'e beres yasayım. Günüge de geceli 3'lü yasayım. Oşon için bu yıl fevralda, ötken yıl fevralında London'da Guinness'e degende rekord kitap alırken oşoğun kattı aldım da. En bol mir boyunca. Bu sayı boyunca ben birinci. Tağıngal manda yazıptır. Akademik Mamakeyev Mirovoy rekord cesadı. 30.000 operasyon. Anan uşul yaşta anda 93 dep yazıptır. Mir boyunca bir dağı 93 kişi operasyon yasabaydı ekan. Yalğız men kaldım. Emal dele düşünüktü, men özüm dele bilem. 60'tan ötkenden jasaş kıyım bolup kaldı. Kol kalçılay başlaydı, gözünü açarlay başlaydı. Месячно начало адамдын организм очень сложный. Они справляйтесь очень трудно, очень трудно. Onun ушул мен тыным жок. Ушул больницада мен 69 жылдайым. Ошонун 3'ten 1 bölümünü şerde ötkөздүм го ömrümde. Emanda emme rekordun ele bilçim. Evi olup turdu. Dedi Kanada'dan 25-30 yıl burun ketken mende aspirantıyla, evrey, mat yakıp dedi. Oşoladır Kanada'da turdu, balası profesörün. Oşol bolğondan ızban dedi öyle eyleyt. Eyleyt o emnesi. Ayt. Ayalı ölgön öken. Ayısı. Говори desem. Televizor показывает. Kava çuva desem esimde yok. Meni görset verildi. 3 yıl şunu görüp oturup balası, kızı, ayalı barımız ile oturabız. En bir yakta ben yaşa okup bu şehirden ötken de mamilemiz jakşele. Ben İsrail'e çıkıp 10 gün konukta. Anan Amerika'da bir de zam direkt Rahmat'ın balası o şarttan okup ayalı o şarttan kaldı. Oşol balası bence dedi. Tabi yakta görset verildi siz dedi Amerika'dan. Ananın Rusya, Türkçe, Sirenya, bu çocuk ne bakayım dep kaldım. Toys, bu Jekele Kırgızistan'ımız Sirenya Sovetleri sayısı boyunca keyin bunday qarashsam rekordga, bu kiniga rekordga edis men ötüp turum. Voy, taң kalıp kaldım mı? Okumuş. Emi okumuşta ile işleptirim ben. Emi bu yaş ötken sayın analiz yapıp tutmayayım. Badır
Республикада болгон сыйдан бүт бар. Бүт. Единisi жетпейт деле Манас экинчи орден. Аны былтыр берди. Ошону менен менде болгон наградан бар. Герой академик бар. Ошону менен Кудайга шүгүр. Эми Кудай таалам канча өмүр бердим. Дагы эле ушундай болду. Эми азыр канча мактанбайын все равно карлык өз милдетин аткарат. Тизе, бел ушулар уже ооруй баштады. Көбүрөөк бассам, турсам ооруйт. Илгеркидей энергия жок. Единственный өзүм таң калган. Операциядан чарчабайм. Илгертеден чарчабайм. Быйыл жаңкы Садыр Жапаров президент болгондо жаңы правительствону курбады. Ошолор чогултуп бул укмуштай сөздү укмуш тапкан таланттуу киши келди. Ушул айтты отургандар. Чарчаганды билбейм деген киши дейт деди. Чарчаганды билбейм. Круглый шутка. Тыкыл эсиме кетти. Мен жашабагымда чарчаганды билчү эмесмин. Күнүгө кээде түнкүсүн 10 операция. Күн түндө. Ошол эсиме түштү. Эми ошол Кудай таалам жардам берди. Ошонун эмгеги кайтты. Эмгекти урматтап сыйлап азыр болгонум бар менде. Эми бореке бочкыча эмне деген укмуштарды көрбөдүм мен. Азыр медицина мир боюнча укмуш эле. Эмне деген аппаратуралар барын чыгарып атат. Бизде эле 30 жыл мурун бир желудка жол иштейт 1 жума керек. Азыр аппарат чыкты 1 мүнөттө точно диагнозун айтып берет. Азыр жетишкенчилик бар. Эми лечение жөнүндө барлыгы жөнүндө эле. Эми жылгы бир жаңылык чыгып атпайбы бизге билбеген. Эми вирус деген, коронавирус деген бәле чыкпадыбы? Бул Кытайдан чыкты дейт. Муну бүт мир боюнча эч ким билбейт. Ушунга чейин мунун причинасын билбейт. Моментально тарап кетти, канча миллиондогон кишинин өмүрүн алып кетти. Кыргызстандан ушундай сонун кишилерди алып кетти. Айла жок, эмне кылат? Чыдайт экен. Эми муну бая деп башталганда, аны ачык эле айтып атпайбы биздин медиктер деле. Мен деле ушунча академик жашайт. Бирөө сураса, бул эмне ооруду? Вирус. Эмне признак бар? Кантип понятиям жок. Көпчүлүгү грипптин бир түрү деп. Муну билген киши жок. Ошон үчүн баягы внезапно келбеди. Внезапно келди. Биздин врачтар да түшүнүгү жок, правительство жок, больница да жок, защита дармары жок. Ошондон бир аз кыйналып, чоң ашып кыйналып, ошо бир топ киши кетип калды. Эми бул жолу бул врачтар республика боюнча менден окуган балдар. Врачтарды мен ыраазы эле болуп атам. Буга чейин акмак кишилер көп. Бузулган кишилер көп кыргыздарда. Врачтарга кол сала баштаган. Чап, сабап, оскорбитель ушундай акмактар болгон. Анан эми ошол, мен ойлойм, ошол акмактар ушу вирус менен ооруган жокко. Оорусанан ушу врачтар эсине түшөт эле. Ошо карабай, отасыңа эми канча миң деген врачтар күн түндөбөй. Өзлөрү канча өлдү, канчасы жокту. Ошо карабай бирөөнүн өмүрүн сактап калайын деп укмуш эле иштеди. Колунан келишинче. Ошон үчүн азыр эми Кудай жалгап кичине азайып баратат. Бул баладан деле кутулабыз го. Жүрүп отуруп кутулабыз. Эми бизде бул жол эмес, башынан эле билем, бизде кыргыздарда тоотпостук бар да. Пройдет. Бизге канча? Жаңы бауырекел сокур аппендицтен ооруп көрүнгөн ким эмне айтса дарын ичип жата берет, пройдет. Анан чирип жарылгандан анан келет да. Бизге келет. Бул жерден эми кээ сөйлөт, перитонит болду өлөт. Мен эми ал сөзгө уккам, больницадан өлдү, өзүн кене дейди күнү өлөбөйт. Туугандары да өз дагы. Больница барсылы басагалып өлтүрүп кой дейт. Аны угуп көрүп бүткөнбүз.
Bu жолы авторитет, врачтардың авторитеті көтерілді. Врачтар да өзлері сақ болып қалды, әрекет қылып атады. Правительство шундай жақсы жәрдем беріп атады. Бүт мир жәрдем қылып. Ошоның арқасы азыр азайып, бұл иттен дағылы болып атады, Құдай жалап азайып баратады. Азайып баратады. Мұндан деле құтылау илгери деле холера, чечек, мечек, бір бәлелер бар еледі, Сибир. Алардан деле құтылғанбыз. Бая мұрын ұқтыңар да, Сибинне кіріп, Петичи кіріп деп бәлелер шыққан. Бұл суал шығады. Шол, мир бойынша бір жылдан бері занимать етіп атады. Қытай, Россия бір топтары вакцин таба баштаптыр. Вакцин. Бізге Қытайды келіптір, шол бірінен тартып прививку жасамай болды дейді. Орысияда жәрдем қылабыз. Ал лечение емес, прививка. Предохранение дейді да. Кор, чума анамынан барына прививка, оспошылары прививка жасап жүрмейбі. Ошондай болса деле жақсы болады. Жасап қойса ауырбай қалса деле болды. Бұл біздің коллективтің бір тоғырып шықты. Мені шол аяды ғой. Мені бұл балдарым сақтады. Үйден шығарбай, бияқтан шығарбай. Bir ay қамашты, менде миме кетті. Бая күнелі дүйшенлі іштетті. Бронхит 15 күн құрғақ жөтелі есімді одарды. Анады түшінім қалдым. Бұл орынның емне признактары бар. Температура, головная боль, бұтығолы орыйт екен, жөтел, тамақтың жіті білінбей қалады дейді, кейі ішөтті. Андайын біреде болған жоқ. Мына 15 күн страшно. Бұл мұрын деле болшы, бронхит. Бұл жол созылды, басылып кетті. Анализ алдан да отрицательный. Шол дағымды. Ушул өзүңүз айткандай өлкөдөгү болгон сый ургаалды көрдүңүз, сыйдын үстүндө келатасыз. Эмне арманыңыз бар? Кесиптик жактан, инсандык жактан ушуну жазай албай калдым го деген бир арман. Өкүтүңүз барбы? Ошо. Тирүү жүргөн киши канча жашка чыкпасын. Тирүү жүргөн киши илгери үмүт, анан арман. Болады. Илгери үміт деген бұл жақсы нәрсе екен. Мен үш кішінекеймен, енешті білгеннен де, бай оқып жүргенде мақауызды. Дания сөз бештігі. Епте біле врач болсақ. Деген ой болшы. Врач болдық. Ординатураға жоқ. Ошы білім, илім кеметіп көрейінші деп, аспирантыр. Ал болды. Ал болғандайын үміт жоқ. Тоқтаған жоқ мұн жоқ. Әмі іш түзік келетқаннайын, әмі ішің түзік болбаса, қолыңан келбесен де өзің башың өзің ішелесің. Кандидат болғандайын іштеп хирургияпдан оқмыш кетті. Ой, мен оқмышта әлі шуылдап кетті. Жоқ, доктор болайын. Адам жеңбей тұрған ештіге жоқ. Докторлықты өзім жеңдім. Ондайын шыл, Запкафедер директор, баяқы илгери үміт дегенде, мен емін үміт қылсам, менімше бүт атқарылды. Арман мұнда 69 жыл. 30 мың операция өтпейім. Аның көпшілігі мұндай қуаныш, кейде қиын. Кейде жаңға осложнение болып, кейде майып болады. Ушылар кішіне қапа қылып кетеді. И республика известный Рыскулов деген артист народный. Көрбей қалдың арғал кішіне. Шондай талант еле бақыш. Ошол кіші мұндай мамылем бар еле түнгі саат 1-де ап келді шын. Құрсағым мұндай демел албайды. Көріп еле есім шып кетті. Ой мұқып емне қылғаның. Еміз 3 күн болыптыр. Кемпір ve герой Күмішәли деген. Алды артистка, герой алдағы. Ушу кемпір айтты, Мамбет мына көз тұрады. Мына, тырышып,
Muhammed çıkırba, doktor çıkırba diye oturup buna. Jedip toçkasına yetkende ayılacak bugün çıkırt dedi. Nasıl trenim bozuldu. Görüp duramam neyse o. İçini açtık. Hem bizde 90%, 5% polcu olsa ölü boyunca sayıyoruz. Anda ayak mı dedi. Açkan deririn, sol deririn. Bir cümüşü yanında yattım. Anlayın asla peşinden öldü de. Emeştük şehir test saznaneye gelgende bildi. Aytla Muhammed yakışı gelettin hele. Bir cemaat tıkılıp ketmeye oldum dedi. Anan ölgönde, emday ölgönde, mınday kişi ölse momental respublika belgili oladı. Üyüne de Sovetler sayız usuali kol atıp suyun bayıptır bargan eken. Oşonda birinci oşum. Oşu kempir ayıptır. Muhammed'de günü yok. Özünde. Ölüyorun aldı. Keyin suyun bayıp ayıptır. Birinci. Atak ölgönmüş bir yaktan. Oşon tip gelet. Oşaydan olsa al öldür de koyat. Ağan kongon bizim. Emalday anday perişvanya kapap oluş köbele oldu. Köbele. Meni kuantkan şunçalık tızoğlu operasyonlar jasaybızdı. Atılgan, sayılgan, görüngen. Oşalar ayıp ketse büt kıynalgan momentale sinimayız. Sinimayız. Oşon için men bayağı жылы Maksim Bakiyev'tin gözün sınay koyam dep Atambayev degen televizyon 3 jol söylep sualdı. 6 jıl menimiz korkup söyleşken жоқ. Emal Atambayev'in tanıyorum. Televizyonu gördüm. 1-3-4 jigit ben girdi. Zor jigit eken gelip Mamutov oturdu. Gözü gelişken zor jigit eken. Üyde kanat var, vay baba zor jigit eken, gözü dokmuş eken. Bunun gözü ben cezam dep. Kanat şunda ayttık. Ay bu gözüne ne olasın erten sağ javuştu. Javuştu benen ertes gezke жазбадым. Şu öngüm bari maktap durup. Бұл enesi orus. Enesine gözü көк болуш керек. Atası Kırgız. Atası Kırgız. Kara болуш керек. Bunun gözü kara demez, көк demez, ortasında. Bunun gözün karışkırın gözüne tegedim de şehre edip. Anı düşünmeye kalıştı. Bayağı eman akım sargamır. Akademik alız. Men sırf ertesili zvan dedi. Maka bunun gözün kimge sıravın tetken sırası düşündüm dedi. Atik Atambayev kelesi televizyon 3 yol söyledi. Al karşıda evet. Maksim'den gözünü şimdi maktap tege dep sual. Şu getkişi meni söyle eş jaka jol atkanda yok, söyleşkende yok. Anan bitti şundan yankı jurnalist. Gelip jerdik ko. Al yazdı. Bu mama kep göz açık bolup ketken. Bundan nari batışa bolçular mama kep gözün tekşertken şunday kakıştap söyledi. Hemen başından bizdeki alem bizden göz birinci bizden kural. Ama bizde aparatörü büyük tukmuştudur. Oşağın karabay men gözüm işenim. Kıynalıp geldi. Kurguluyu sütkü bakırtı ve kuru osturuyorlar geldi. Jatkanda elini sıra basa kalıp soyuyorsun. Gelip öyle jatkanda görüyoruz. Jalpı görüş. Oşağında öyle onday karaganda göz aytadi. Kıynalıp atkan kişinin göz aytadi. Anan diagnoz koyup operasyon olup operasyon bitkenin 4-5 gündeyin oğrusu basıladı, temperatürü basıladı, normal egez. Oşonda bir girip barsanız söylep aytırganda göz aytadi. Gözü şunday sonun görüp sonunu aytadi. Oşondan bul привычка болуп калды. Hemen de men maktap koyan şol men şu birdemen gözüme ayta koşup точно çıgattı. Точно çıgattı. Oşon en bol gözdün aç gözlüğü de vardı. Aç göz degeni страшно. Hem göz adamını zerkala degen bul to'g'ri. Burada murda bir solidniy ele bilimli kişi tanıyamaz. Soradı. Maka bu aç göz degen bu korrupsiya balalar ko'payapti be. Aç göz degeni ele ko'payıp ketdi bul. Bunda aç göz degen emne bu qachon to'yadi deydi.
Men ойланбадым. Бұл очко страшный. Өлгөндөн кейін 4-5 күн таң қалып еле қарап қалды. Емін үшін 4 күн кейін көз соғылып ағып қалады. Чирейді. Ошонда тойдым дейді. Чиригişi de öyle jutuna verip de bir tamam. Toprakka toyut деген ошо экен да. Ya. Toprakka toyut деген ошо болуп калат экен. Эми азыркы коррупцияны тети окуп атам. Эми bir başına 20 kvartir. 10 машина. 100 gektirden yer, mal sağlık, gölde pansiya. Bu ne деген болуштар? Bir kişi. Mınem bavreki Sadırıp Cankı taşı bloku dost bloku okumuş başladı. Oşaların çiğetinden kamaya başladı. Kuyunu geküşten kamat be. Bunlardan bayırası tamojanın çoğunla karmaptır da öyle. Polkovnik ekan. Kança milyar. Bunlar jakşıldalar. Үйünde толтырыл ақша, банка үйünde olsa керек. Kamap töledisi момент бірнеше миллион төлеп тұрып домашний арестке шығып атпай. Мен жақсы точно тапты. Мындай қылсам, бабы бұзылған ел екенбіз. Айылда деле бар, бұяқта Мавреке чоң болып іштеген бабы депутаттарды. Мен 20 жыл депутат болдым да. Анда малчылар, суғатшылар, сағаншы, врач, мұғалімдер барымыз болса анда ЦК-дан бері жорын. Адыр депутат. Bir мұғалім, bir врач, bir жұмысшы жоқ. Барлығы спекулянт. Бұлардың барын текшерсе точно шындай бар. Бұл жерде апаңыздың сүреті тұрат. Мен эми сиз өнү өскөн айылдан биз чоңойдук. Сиздердин атыңызды угуп, сыймыктанып, суктанып жүрүп чоңойдук. Анан ушул жалпы эл билет, ушул сиз төрөлөрдө ушул Кыдыр Чоң атанын батасын алган делип айтылат. Анан ушул айылга барганда түшүндүм. Кыдыр экенин батасын алганды мен кийин врач болгондон ушул жерде Санжыра китептен окуп калдым. Мамакей Кыдыр экенин батасын алып, ошон үчүн ушундай болуп калды. Уккан эмесмин. Анан кийин отуп карагандан да Мамакей энем тирүү. Ошолордон сурам да, Кыдыр эке бата берди белесем, берген деди. Айтып бергилешсем, энем адам айтты. Анда үй жок. Талады жаман бози алачыкта турчу дейт. Кереташтын үстүндө. Сагыле Кыдыр эке келет деп калды. 10 чакты атчан келетиптир дейт. Анан багыр энем аякка жармасын коюп эле эшикке чыга калыптыр. Анда мен боюнда бар экен. Кыдыр эке ондай түз караш эмес дейт. Көргөндө боюнда бар экенин көрөт. Жарман ичип жиберип ошондо бата берген дейт. Мамана сен көз жарып ал, балаң элдин кишиси бар, жакшы айтса керек. Берген деди. Анан мен айттым, Кыдыр эке канча алкаштарга бата берген. Алар эмне айтпайт. Мен түзүрөк болгон мени кармап калды. Эми жакында Рүшен айтып атпайбы, жаңылык. Азыркы буйрусеме бул Садыр Жапаров. Бул бала биздин бала болуп калды, бул өтө таланттуу, күчтүү бала экен. Ушуган Кыдыр эке 100 жыл мурун айткан экен. Алар укмуш, сыйкырлуу, көз ачык кишилер болгон экен да. Ошон 100 жыл мурун Кыдыр эке айткан экен. Көлдөн оңой менен хан чыкпайт деп. Хан чыкса башка чыгат деп. Ошол сөз келгенде көлдүн сакалына чай берди Жапаров. Айттым ушуну. Мен көп деле билчү эмесмин буларды. 3 жыл жат деп оккам. 3 жыл сен жөн жатпай высший партийный политический школды бүтүп жүрсүң. Эми сүйлөгөнү сөзүнүн мааниси окумуш да. Аны айттым, ушундай сөз бар. Кыдыр эке 100 жыл мурун ушундай айткан экен. Ошол 100 жылдан кийин келип отурат.
Çıksa başka kan çıkat деген. Ошол sen болып жүрбе dedim. Ошо sen эле болгон. Sen болып қалма dedim. Эми Мореке Усуалип деле баягы Олия Халыгул Олия деген болгон да. Анын китептерин ошону айткан бар эле туура чыгып атпайбы? Көлгө коюлган экен. Даленке бир жерде Усуалип түшкөндөн мен депутат болдум. Барып ошо Халыгулдун эстелигин тургузду. Эстелигин тургузуп көп киши чыгырды, мен да чыгарып барып калдым. Ошондо айткан Усуалип, мен жакын чоң аталарым болот. Биринчи секретарь унчукчу эмес. Ошол киши Усуалиптин дайыны жогунда айтыптыр. Биздин тукумдан эртедир кечтир бирөө чыгат. Ошол Усуалип чыкты деп айтып жүрөт. 25 жыл башкарды. Эми ал Олия кишилер экенди. Билим жок, эчтеке жок. Бирок айткан сөз точно чыкты. Ата эми сизди дагы чарчатпайлы ушул элге, анын ичинен ушул Кыргызстанда бүтүн медицина тармагынын өкүлдөрү, сиздин окуучуларыңыз, медиктерге жалпы элге каалоо тилегиңиз айта турган сөзүңүз. Мен республикада 94 бирден бир сакалдуу болуп калдым. Медицинада, биздин академияда мен эле улуу болуп калдым. Мындай жалпы салыштырганда эле бирден бир сакалдуулар мен болуп калдым. Ошонун ичинде могу жалда мынада ушундай көп эле суроо болот. Көпчүлүк кээде сураганда сурайт. Бу 93-кө кантип чыгып калдың? Кейси ойлойт, бу врач болгондон кийин өзүнчө дары ичеби деп. Андай немени билбейм мен. Ушу кичинемден тартып колума эмне ошону ичем. Тамак тандап көргөн эмесмин. Эмне жеп көрбөдүм. Институтка 3 жол тойгонум эсимен калбайт. Анан ошол эми башынан эле да айылдын республика сакалдуулары кийинкилерге өзүнүн бир жакшы батага ишенем мен. Батага ишенем. Кээде жатып ойлойм да, життер бар. Киши-кишилер. Ушуларга манасын арбага урсун, баарын эле айтат. Наоборот, ошолор оңолуп жакшы жашап жүрөт. Анан эми бата деген часто туура эле келет, жакшы эле. Мен башынан айтып келатам. Кыргыз эли вообще биздин эл кыйын. Биздин элде баягы жылы айтчумун. Мурунтадан Россияда башка элде билимибиз болсо, кыргыз эли бир топ жерге барып калмагыбыз. Кийин эле грамотасы кийин болгондон кийин эч революция жасадык. Бүт мир билет азыр биз. Эч революция жасап жибердик. Эми таланттуу кишилер көп. Окумуштар чыккан. Көлдүн таланттуу адамдары эбегейс. Bir vakta Göl'ün kadrları Respublika boyunca birinci. Bu arada Tüştük, Jallavat, Batken, Oş, büt bilim bergen bizim balдар. Bizim balдар bolç. Halarda çok bolç. Büt muallimler şu bizden. Bayağı yılı Akayip, Göl'ge varıp bir jiyinalış ötközüp, Aybalayip degen Batken'in gubernatörü. Deputat Mamilevez var ile oşol çıkıp söyledi. Biz ушул турмушка келип ушу даражага жеткен себеби Көлдүн кадрлары. Бизди окутуп билим берген ушулар dedi. Анан кечинде элдин тамак бергенде ограничить чыгырдан мен айтты Аскар ака. Бүгүнкү сөз мен оозум мемлекет жашырып айтып берем да. Бүгүнкү сүйлөгөндөн Айбалам сөзү жакты дедим. Бул чынын айтты дедим. Азыр эмне деп атасыңар дедим. Азыр, аркалыктар кеткиле, өзүбүз билимдибиз деп кыйкырып атпайсыңар. Муну билгеним 52-жылы бүттүм да. 53 жыл ошол Деталайга чейин барбадым. Проференциясы, мединска кетесип жүрбүз. 1 айдан жүрүшүбүз. Ошондо кокто бул жерде 1 километрден нары 1 укмуштай бизге караганда абдан начар экен. Анан bir средний школга барсам, bir козу байланып турат, чана чыкканбыз турат. Анда мен тыртыйып жаш баламын.
Anam bütkönden keyin direktor şkol үйüne alып bарды. Boydağı jigit eken, kölden eken, tuğan bolup. Başıma kitep жаздап эле эчтегеси жок, жаттым. Конокто ошо кытырганда бүт мугалимдер, көлдүктөр болчу. Анан бут шүйдүктөр болчу. Тяншанда деле ошо болчу. Көлдүн кадрлары ve орустар мурун келгенсип, көлдүн кадрлары окумуш чыккан. Бауреки партийный иште болсун, баба наукадан болсун, көл окумуш болчу. Bir ile Bosteride yaşandı. Bir ile Bosteriden kança akademik, kança kandidat. Bolğan. Otuşan için hem bunu uqqanı var bu an. Hem bauraki buzuk itler. Bular televizde görmeydi. Gezit okumaydı. Birinin sözünü okumaydı. Aların özünü söz okun. Bol şuşalarga ağan katarında, ata katarında el yurt emgege singen kişiler, köçede basıp yürgen. Bauraki men gedemishinde yaşımda keltirdi. Deputatların kebiri, men 20 yıl bolmadım. Anda emgegine karata zaslujny kişiler demes. Hazır bir gün bir yere iştegen emes. Bir kişiye jakşılık kılgan emes. Toku biznesmen, akçası var. Oşalar deputat. Oşalar televizde süylөгөндө. Oşalar akıl aytıp, oşalar batı, vay canın da şeydi. Vay biröge bilmediği iş için özünün artında kaldı. Kimsin sen? Emne kalıp verdin elge. Agar el yurt kaptaratetin bolsa, emgegin sinkse, elin alında mınday jakşı avtoritet, anda mümkün oğuş gerek. Onan hiç degene çok akçanın güçü menen süylөгөндөр, vay candığa şey etti. Men özüm. Oşo buzuqlarca tartip buzgan bir akmaktar koyuyordu. Bular ışı karabaydı, televizde karabaydı, birdeme okup da koyuyordu. Eşti başlı kişilerin sözünü de okuydu. Oşon için onu ukçele kişiler okudu. Oşo okuyup men jal belge gayrıladım. Bul yaşka çıkışça, bul köptü gördüm de aytıp atmayayım ben. Nelerdi görmedik. Nelerdi görmedik. Buna 30 yıldan beri. Oңolчу mal geldi o da. Uşul yılda men oylap atam bir Akjoltoy yıl bolat koydu. Sebebi Akjoltoy prezident bolat koydu. Can gelmedi. Bol oruna men işenip kaldım. Baba Japar sadır öte istücü getiken. Söz tapkanı, söz süylөгөн, sözünün manisi, ana bauraki cevap bergeni решительность. Söz tapkan, okumuş eken. Mına uşan için korotkий, jakın arasının içinde uşunçalık avtoritet etki oldu. Bolmasa murun bolganda prezident kölden desedi, tüştü kıyga koyuyor. Al göldükten bolbaydı desin. Bu jolu gördüңөр mü? Tüştük, tündükte barılık jal ber oldu berdi. Sebebi men düşünüm. Eldin saznaniyası, düşünügü, aң sezimi uşunçalık oңoluptur. 30 yılda gördü. Uşunçalık oңoluptur. Uşol azır da teskeri süylөгөндө, dagala teskeri ageten süylөгөндөр. Alardın barın atı yönüm, öňüm barın bilem ben. Uşular oylabайды eкен. Bularını sözün kişimeyiz it uqbay kaldı. Bolbayla demonstrasyon, dağala sayrap atmay. Japar'ın ardından nere süylep atar. Anın sözlerini uqqan, eşti baştıyla bilimli güçler çoğun bolup yürgün. Oylabay, bolduk adam. Bolduğa büteyin. Jalp elge koşulup el menen ıntımakta yaşayın dese, oңolup ketçi zaman geldi. Batalyon oladık. Anan bir kıyçıkta öylenen gönüp kalgan kişi akmak boladı ki men kak meydi katarında bilem. Kebir kişiler tuğulgandan ölgüse adamga jakşılık oylabaydı. Tanıbasa jakşı oylabaydı. Ijıldap tursam alırsan
Давлениясы нормальный болып жырға отырады. Мен мейді қатарын сұрауын өйтетем, бізде бір оры бар. Мания величия деген жиынды орының бір түрі. Бұл ор менен врачтарға барбайды. Бұл өзіне шындай күшті, ақылды, қалғанын бар әлет чымын. Шындай сезетті. Ошо кишилер өзүн сезет. Бір 10 киши сен дейтіл, сен ақылдысың деп айтқан киши жоқ. Анан ошо үйле деген. Орды. Мен ақылдым, мен қиымды. Бірақ ештеңе шықпайды. Өзінен башқа киши ешкім айтпайды, ақылды гений деп. Ошон үчүн ошо кишилердин баягы тааныгандарыман айттым кезинде. Ай болду го, оңололчу. Ошо эсти башты кишилер чоң кызматтар жүргөндөр. Ошо оңолуп президентке жардамдаш өткөн. Ошо бат эле оңолгон турабыз. Көрүп атпайсың. Жаңкы коррупция деген бәле. Согуш жок экен. Соғыс жоқ, Қамшыбек Ташиев деген қиын жігіт. Мұны мен депутат болғым. Бұл тазалай баштады. Шетелі. Тазалай баштады. Источник бюджет табылышты. Bir kişilerin қанша миллиард төлетеді. Ошо дома төлейді. Бұлардың үй толтырын ақша өтіп қалды. Ошон үшін Қырғыз елі өсіп келетабыз барлық жағынан. Билим, илим дегенде башқа жағынан эле жаман емеспіз. Айылдaki елге мен разы болып қалғаным, айылды елдерін түшінуі башқа болып қалды. Елге білем, қалқоз өкмөт бағат деп жатшы. Азыр ары бері тырышып, берген участок иштеп қалды. Біздің айылға көрген, ары бері birden жылқы, 2-ден 20-дан қойы бар. Ары бір 4-ші үйде 1-ден машинесі бар. Жақсы еле жашап атады. Жашағаны. Құдай ұрғандар елге еркі дейлі. Дәл ел жұрты жатады білесі. Көрінген жері жүрбейі. Бұл шарды бүт басып алып атыр. Тегереді. Баткен, ош жалып атып, тұш-тұштан келіп отырып. Ошылардың бүрі еш жерді іштебейді. Мен düşünmüşüm özün aylın rayonun jadat bir gelgen emeler bölüyor. Bu bizge böyle düşürdü. Niyet lojnide. Büro işlediğin kişini görülüyor. Uşlarga ben aytım ay. Yer suyunu berdi. Bilimin bolsa, jelme olsa da makul. Uda aytalım şunday bergen eкен. Ayıldan жерді alıp özünkü. Ошоны суғар ошо барын айдап, ошоны састан базарған ұрыша беремін. Отырған біздің қыздар, балдар бүт дүңгандарын чесногы менен пиязын сатады. Мен айтамыз, уялбайсыңар. Біреуге малай болып отырған. Анар өзіңер өтпейсіңер. Жоқ. Ошон үчүн акыркы сөз. Оңололу болды. 30 жыл кармаштыңар, эчтеке чыккан жок. Мындан әрі жаңа президентті қолдап, оңолчақ етел. Ошандай болсақ, мен көзім жетіп қалды. Мен көзі жақсы көремін деп айтпаймын. 1 жылда Қырғыз елі оңалады.